kan tran mai ngo ama sign introduction kan nenga achak bera hian kading lama hian pu Brian lal nun hiba athuani hi ZPM kan secretary in charge media ania amai ro sports association thranga ruai tu ni na te lo chel to thri na nia Mizoram State Sports Council ade polo to ania tin kading lam chiam hi pu thang chung nu ania ZPM kan secretary in charge minority in Mizoram State Sports Council senior sports promotional officer pension ania sports lama chuan mizo zinga thiam na sang takania azira zirna lama phei chuan azir sang ber zinga mi ani chuan ka veilama mi kan thria thawangin Dr. Vanlal Thana ania ani hi MLA ni na pialama hun rei tak chung Mizoram Basketball Association lo thuai to tu ania ke hilang hing lawam mar kania ZPM executive member ni in tuntuma hian is always true ZPM official candidate kania tin Dr. Vanlal Thana hi kan thria dangin abial pangai I zol not to ZPM candidate ani bokani when I hear sports chung sang kan soidon ania a soi hong tu kan tanga kan thian te hian an bel thei nual dona a chiarin ka chiar de por mayanga kan bel du ta chu kan soi bok don ania Mizoram People's Movement chuan sarkar na achan huna sports hi ti tak zetina kalpui dona hemiatan hian short term plan le long term plan ani tu na hi chuan mi pui nol puin kan riat thiam thei turin kan hmalang a tur tlang pui mi puin an riat fia thei dan ul samin kan ron tar lang don ani ita kan soyang hian systematic takin kan dar han lowa in thante naya mi puin ZPM hian engen hoilam sports a hian ti ten riat theina turin kan han soi don ani pakana chuan sports person le sports association ngai sak ti ani Mizoram sports in asa takin ma sona ZPM chuan lo mamati hle hetila hian sports ma sona kan ti hi akai rol tok lo dewin kan thria infrastructure lama na sa takin kan thanga sports person te hian ngai sakan lo tok lowa hei hitla kan tum akal kop tura kan ngai ani ke ni chuan sangni som pakole sangni som ni le pathum chungin Mizoram State Sports Council noya project lian tham zale pariat an thok thei hi lomum kan tia chuti rualin hetiang taka nalian thok chak thei kan ni rual hian kan in fiami ta din hunero ala niam hle North East Olympic Games November sangni som ni le pania Shillong nei zo ta ka Marchak State pariat zinga parukna kan ni phak chawa infrastructure lam chau ni lo in fiamna tak hian mason kan ngai kan mamo hle ti ta khana langani kan thewa North East Olympic Games a khanin state pariat kan oma mar chaka po parukna kan nia chuti line sports kan sum man chu nakina kan hotu tenan on la soinga atam thamang reng hlea tran hi kan tran ruala ngai ni chu kan hmalam na hi kil khat chau ni loina zawaya ni ngai ni entirnan November ni som le paruka final medal tania chuan North East Games bika kanen chuan Arunachal Pradesh khan gold medal som thum le pakuan lani Mizoram in som le paruk kan lani chu Arunachal Pradesh sports an san ngai kan thriat lo lain North East Games a chuanin khitan lom tani pathumnan nia keini parukna kan ni atlom thak ang reng khom maya Arunachal hnuai kan om mai ni lawan Nagaland hnuai kan om boka hengte hi kan ram sports din hundik tak chuani me kani sports ma kan son don chuan amun ma nei thada poi mo rualina boipui tu sport association thuam chakhi ZPM chona tulina thria tuna hian sport association then khat chuan national competition antel donin sumle pai harsana antok na sa hlea mimal paisa puk chop te pon om thin hei mai hin loin sponsorship le thil danga antlan boina sa thin ne ani sarkar tan pui vek sen ani lo chungin sports association in andon tour sports promotional fund ZPM sarkar chuan ennon kantum hei baka hian association in an mani pola mun ma an nei hi ZPM chuan ngai poimo a thei chin china state level recognized sports body ten an dule mamo huna an man thei turin sarkar sports mun ma te sport association tenen a man dan soi ho thina ni anga an ngai dan da poimo ani yang kan tia kan man du hun taka a chang chuan hei football ama chuan
taxi driver te khan lo sports an book lok lak lo to an ti maya sikul ten lo sports a sarkar akhadi pal ko ran thalai PYD K3P SAY GKP arang an lo sports a state in a state recognized budin an man du po khan ani ho in an lo book masa ti maya wang khanin book masa sang deu ten akala a promotional lam ni lo hian a entertainment ang zo hian kan kal na amreng hle boka helai po hi uluk zo ka en kan du hle ani panhina chon incentive ka sawat en non hei kan ngai poi mo hle ani when I hian press meet upon min ngai poi mo sa ulakan duwa the Mizoram Sports Incentive Award Scheme sang ni somni le panhi chu September ni ruk sang ni le somni panhi atanga man tan ania sarkar in infiam mi ati thate lo man don thei dan tu ruam man na felasiam hi lo mom kan ti takta chuan tuna hianin amma zonga in helai hian kim changka kola document po aruam han na po ya fel fight o zoka kong khata chuna lo momani heti lai hian Mizoram State Sports Council nuaya recognize sport association ni ve thlapsi sport incentive award pek velo an ama dong thin paita kan ni chu heng sport association te tan hian ZPM chuan ruam man na siam don ani incentive ke sawat dong thei to lo ZPM an sarkar huna pek an tumte pok an ti theng chu som kanon tilanga Mizoram State Sports Council nuemi incentive ke sawat dong lo alis kan tarlan the ni mai pal kan ne ani chuan kan ho tu ten he na he puthanga te pu brain ten he na hian sport association lampo in report zel the ni chung ta chu pakhat na Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram, Panhina Mizoram Arm Wrestling Association, Pathumna Mizoram Keram Association, Paul Ming Nilawina Sports Mingin kan soy mainge, Palina Kickboxing, Pangana Motorsports, Parungna Powerlifting, Pasarina Sepak Takraw, Pariana Tap of War, Pakuana Snooker and Billiards, Somna Muay Thai. Heng mile sa hi India ram inelna an telin medal an lak point to na chon incentive cash award pek tur zinga khan an tel talowa ZPM an sarkar chuan an ni hianin incentive cash award an don ngei theina turin ma kan la don ani tin heng kan soi hianin federation thang theya chunga chuan recognize federation an ni angai thunga tlema phua chop de enge model ang khachu arem chang vek lowa amai ron chu zompui nei fel thapsi helama po Mizoram State Sports Council in ziaglu thapsi a cash award lai pai si association anom hian a coach te a player te chung kwa te thlengin ang honga e hi ZPM chon thwa kan tilawa siam that kan du ani Pathumna coach education ti changtlun Mizoram Sports kan choi sandon chuan zirtir tu nei thada poimwa kan coach nei te hi tu naya thuam thata training thazok le zirtir na sang zo kan nei theina turin ZPM chuan ma lang kan tui pui deu game train khat en tai la kan ti en tir tamai kan da don ani boxing kan tui pui MMA ma ro chukan din hun hi en chuan Aiba Star 3 coach kan nei lo phot asang ber kan nei lo Aiba Star 2 coach pakhat kan nei Aiba Star 1 coach pakhat kan nei chu zirtir tu kan nei that lo chuan zirlai nei that ngai na kha om lo ani ngatinge notice game sa han kan van hiam ve kan ti theya kha kan tui pui ho kha kan han la nia football te po han di tai la asang ber pro license coach kan nei lo tuna hian Mizoram a dot chia a license coach hi patni kan nei chawani Pathumna volleyball hi athan panti dana dang ta dewa elai kalis nei hi puthang alis nei nang lo pal theng poni se ka ziangin ka chiaranga an mani association nam ka zo chuan NIS coach National Institute of Sports noya coach zir choki pariat chi kan la nei ani Mizoram volleyball khelan thathem zia kan ria train coach khating pariat chi kan la nei chuan masona hardon chuwang chuan sports ama kan son don chuan infrastructure po kan siamang thil dang po kan buai puenga publicity ate thil dang atran kan lang kan ti rual hian kan ngai poimo pakhat tur chu azir tir tu a coach zo ka hian training than mamo kan upgrade ang chu min nuwa azir tir tu thiam chon zirlai pon thiam theng de hi kan ring ani aru langin han soitaila kan infiami tam tak hi chu training an nei that viau wang lam ai ma natural talent an mani pian puya wanga thleng sang te po hi om the ani amai ro chu mi do chon an coach ka an poimo lo tin ani lowin al hlom anga
coach kan nei than na het hian ma kan son ta thu te han ti tur hi ala tlem deuh chan chu coaching lama mizote kan thang duang lova tran kan la ka ngai tin ZPM chon heng te hi kan an soya palina chon medal don theina tur association than kan tia sports tui pui tam ni si sports minga sumle pai tam tak seng tu state ni si hi national games le north east games apo medal kan dong tlem thei le hei wang hian sport association zinga medal kan don theina turang ngai te hi tun aya thazo ka en college ZPM chuan tha tia ram le ram in el na te state le state in el na lian thama kan then san theina turin ma alang kan thiani heng kan thi hian thil tam tak a kheng tela sport association recognized sport association som thum le pathum hi chuan medal min hon sak vek don lo ti kan thria chu wang chuan medal min pe thei tur association an omani chuan aduat big dan kan ho tu ten an zonga hei ga dingla ma hen expert the thua ti chuan chu mai ni lowin player zinga infirm mi zinga kal zel thei tur an om chuan engtina moa ami mala training pe ka mo ei a training le zel na tur hun ma thazok mun danga training na tur ko mu emo kong zon sakemo ani lo point sum le pai tu la ni point kan budget na thlin to ka chuti zong chon mala kan tuma ani lo het di dual kan kal hian sports a sum tam tak seng boxi tin sports department mai ani lawa infrastructure a patronin UDNPA tangin nasa tangin sports atan kan pot peng chung point kan thlen chin hi asang si lawa he wang hian tran kan la na sat le ngai ti in ZPM chuan heng thu te hi kan au pu ani poni se kading lama pu thang au ma hi ka ve lama dr ma thana om buka hi ta kem pu brain a om buka seidu ten nei dona anni lam hi kan som le photanga chumi zo chuan kan rem chan angin zona le chan na te kan la don nia dr ma thana kan som sange kan sei sung sunga kapute te khan ZPM ten ma kan lak tum dan thil tam tak asoya kan soi ve tur hi chu kan sports department sports and youth services department kai soina hian enga tinge kan sport minister hian contract ringot ngai tu a achung lampang ngai ventel silo hala ti hi soi ka dua kum sang ni som pakwa som ni khan kuma khan recognize sports association ten hena the promotional fund na kha allocation budget ang kha pe kan nia tada khan sport association som hi le pathumin an don turang an dong phalawa chu noi som nga bor vel ni askia tani ache ka soi thei lawa chuda chuan sam te po an kal chowa ke po he basketball association koi tu kan nia kan ni thina te tu na advisor in kom da kan buai khop mai he thili assembly zona poka so to ching pen no mem ngai ven me ka ni nia sia ta ni ti zong min changa chan pial dan phe dan ngai to a tun thleng hian kan minister hian ala ching fel lo ning ki a sport association ten har san tam tak an to ka sum te mi poisa te kan lo ba thina program ti nan sum an dong kim lova he thili kan minister hian chin fel ngai na a khe thor lo hi amma ka tia chu kan soi tel doa tin combat sports si tun ministry han angai sak tol lo ani ti ka soi doa assembly zona min chan na khan e kumin ani leng hala min chan dan chuan kum sang ni som kwa tanga tun thlengin combat sport atan bi ka ruam han in mo building zang nge sak zo ani to ti ni combat sport atan bi ka ruam han building zang nge sak zo ni to ti ni a kum sang ni som bakua atanga tun thlengin combat sport atan bi ka ruam han in building sak zo alom lo ti ani a thil danga chon kan boy pui khop maya kepo association ka tel na po ni ma sela basketball chu darzau tur chu kan du ama ro so lai chim top player kan nei bia lo na khel ngai thin le helai tournament kan tia boron la ngai lem lo nia kan fiat area the basketball court an wat ti nuam mai ni chunga chuan a thalo ka tin ani kan ma mo lo tin ani lovin kan ma mo tho basketball association pon ama ro chu rom han nei a fil file lovem tinge
sport association sang pa ber anga kan ngai enga tinge hetianga attend du saka tarf chungchang phei chu kan thchiang ome phulem kan pha theu maya e chutianga maso na khai rual lo enga tinge akal pui ti hi e kan zot tu ani kan sport minister hi hetiang lo do hian ini chuan ZPM kan sarkar chuan association te an mamawangin hriat thiam puin a nen an har satna e zuk ngai ven puin tiang chuan e ma kan na don ani combat sport te po kan ngai ven don kan ngai sak don ti kha kan soi du a chuan a to pera chuan chanchin bua hanilom photo thi ilom photo in karinga kumin okas tha assembly session zone na channa chanchin bo then kha chuan aron tilanga sport and youth services noya tender hi restricted vekin akalani ti kha oma e anon chang sual ne chuan chang sual ni mai sela ta chuan restricted tender a hian farm hi panga paruk velin anin chang chok hi ni maya he thil hi dan kal ania competition commission a oma chumi chun dan nei ni ta chuan bid rigging le cartelization hi phal ani lo wa bid rigging a chuan again yang an chan dana khan ai nang thuk tur ani lo ti te ni a tuna cooperative statement tun se san nung dara khan kan deal chuak ka chumi aron langa chu hemi te hian intiam rolin in ang thuk in an changa document threng khat an pe kim lo wa tiang chuan an in rington kwal vel mai ani chu kan ministerina masona kalpi tum dan ania he thil hi an mani party mi te pon an hel hle ti kan thria vai bel chia chuti zat an noi sing li chuang ala chuake ti chung si in company tu mena alema siam te pon yang ka thiam to chi alowa e chutiang chuan tu te no man khan anin chan chok mai a tu puta mo hian sum hi chu alu tuk te pon nin kan thria chutianga e mason na khai rol zo ko mo mason na e sports person hawina man son theina tur mani ham thatna tur mo thian te ne na in hai vun na tura etiam mala kan hi poi kan ti hle a dan hangin mala to sela kan sarkar ni chuan dan hangin etiam bid rigging ti te cartelization ti te restricted tender hanga ti hi ti top kan tumani ti kha kan ta lang tel du ani e point pakat kan survey anga tuna sang hi som ko tanga sang hi som ni pathum par hianin kan sarkar hian project sports big up project nei zong hi zapriat ania attend to sakzo to ten ne attend to ongoing work te po aloma zapriat jeng khanin somnga pan hi mami district a hianin ani thot maya asum zonga chut phei chuan mizoram sarkarina kumga chunga poisa man sports tana poisa man hi nuai singa sanga zali le nuai li ania singa sanga zali le nuai li le chiang sing thum ania panga pali bial pali point som thum ania chungjinga mami district chunga an manza ki nuai sing hi sang ni somr pakhat le point sampli ania kachu kan chu sualo torangai la chu ta ka soilu chu mami district hi Mizoram population tanga chutuan za pariat ania tisuan kan poisa man zong kumnga chunga sports poisa man zong za somnga de thohi za somli pariat hi mami district in anei zawani mami district kan lumpui khopmaya chuti rual chuan lumpui pon phua communal class le chile chi inkar har sakna te nei ten ne sports manga aninkara remdele mon na siami atul khoping an thria kan lumpui khopmaya mara chu mizoram chunga sports tana routling tur
nuôi singa sang na chuang man na turakhan azar ve deuh thaw kha Mizoram population za pariat velin na izo tina ania chuta abel chain Mabi district hian sports office pakhat ma umlawa coach po pakhat man umlawa nuôi sing hi sang hi le somru pakhat an man na project zong zong kha tunge en kolang ti hi kan question duwa kan ni chuan mak kan ti khop maya khat yang vel kha Mizoram development kan sem rual du dan nin alang ani ti chuan panhina chuanin sports hian mangai tu tak he momo hle in alanga entinanin mandeu khanin sports in fiami pakhat in kol tu nei lowangin accident a boil he ni ti kha session bonus takin an cheya mangai tu tak nei se chuanin kha players in kol dan kha harlo em maya entinanin Bajaj insurance company hian players ni cheng nuai ni thleng an claim thina tur hi kum khat chung tan cheng zali le somsri panga pegen cheng nuai hi thleng an accident mon dam lo mon claim the ni kha khathil har sa ni lo players si national games ai mo phai inel nai mo an kalin an expenditure kan tum sakna tangin cheng zeli le somsri panga kha tum sak har lo re reng maya chiwang the sports mi hi mangai tu takan ma mo ni ti alanga chung chu ke ni ZPM party chuan mangai taka in kol hi kan du boka ten kan ho tu ten ka soyom ne mo ka thelo wa batlang zak chia lo na in kumnga chung policy mai ne lo 5 years perspective road map hi an duang thlap to kan mi thiam ten tlang zak thein an pai to chung chu kumnga chung la kum khatna nge kan thong kum hina nge kan thong kum thumna nge kan tiang ti hi infrastructure chok ni lo tuna kamha mi te kan hok tu te soi players te develop na tur tan coach te develop na tur tan mi thiam kan nei ni tur tan khami tan khan ro man da fel fai tak kan siam to ni ti kha kan bel sa ve ni toite kan soi ve lo nga pute te soi ta kan khan kan sarkar hian infrastructure lampang chu tui pui phiana alen tlak chu rual chia lo dewa kan soi ta kan khan ka soi du pakhat chu kum sang ni som ni pathum an hi thum som ni pali kan man me ka hian Mizoram Noya State Level Sport Association som thum le pathum te poisa man tur hi cheng nuai zani som panga point som nga aruam hana mang chho mek thana chu ti lai chuan budget pum pui han chu thianin avain Mizoram budget pum pui hi available chia singkhat sangli le pariat ania sport in fiam mideta na budget ada nuai zani som panga hi a percentage in chu taila 0.2.3 mo bor vele kan don tinani infrastructure cheng viable sa sing tel tam tak kan sen ngam line in fiam mite so kha hian sarkar hian paisa hi kan seng ngam lova kan seng du lo nge pok helova budget financial assistance kan ti thina promotional fund te po kan ti thina sport association ta the chon lomom tu thu lomom he wang thei khup maya kanin thei lova national pon kal hlei thel then khat yang chuanin heng sarkar na apui bom na financial assistance promotional fund kan ti hi kan don that miau lo kan don tlep em awang hian atlem ti pian ma om chun poi kan mulei thelo thin ni chu tiang bor vel chu kan din hunani awang chuanin nuai zani som panga han ti poi abei tham be ma chu tiang bor vel chu kan din hunani din kan share chuak to ni china khan combat games kan ti te contact sport kan ti te hi Mizoram ta na record ni tha medal hon nember terani i achievement record bu Mizoram State Sports Council so pigila ta chuan en jiak veka tu tenge medal hon nember tila medal tali tangin han chu thaila combat games kan ti hei taekwondo te wushu karate muay thai kickboxing ti zong hi medal hon nem an ni sarkar poina in chuan na berten ni chu ti kara chuan infrastructure an sarkar chungin
กุมสร้างที่ส่วนประกวดจังกุมินเส้นเห็นประคัดมาอันดินสักลวะอันไหนเมียหรืออมชุนให้มวยไทยพวกเห็นอันไหนเมียหรือวะประคัดมาให้เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ไหนเมียหรือเว้นเส้นเห็นโลมันนี่ทุกอย่างพวกคิกบ็อกซิ่งที่เป็นไหนเมียหรือข้ากันเรียกกระถาอันไหนสักลวเสียข้าจู่เจียงมาจู่บางส่วนสปอร์ตเห็นอินฟราสตรักเจอร์ละมาเห็นถ้าเดิมง่ายวิวไม่ละมีสิ่งที่จะจอกที่กันโปรโมทในไทยสิเลยวะไปสร้างกันดาเจมส์สุการเห็นNotice Olympic Games ni kum sang ni som ni le pahnia khan ke poka zukala kan jansin bumi chen khat te ho ne kan zukala mun ngai kan zoom chuana kan hiam khop mai za tha khop mai paruk na kan ni kha Assam le Manipur tenin hian kanin le pel zek thi na ti hian pakhat na kan ni lo pon pahni na kan nia Assam pakhat na ni tumin ke ni pahni na kan nia Manipur pakhat na ni tum ke ni pahni na te kan niaปฐุมน้อยเนี่ยพี่กันหนึ่งไอ้มังแล้วนี่อาไม่รอสุกันเสียตังอิน Notice Olympic Games เอาไว้ขันดาน in Notice Games ดีที่เขา Olympic Games ที่นั่นข้าก็วิทำอะไรโซกินันบัวเสตาตาชวนมีโซนกันมัวพูตานี่ชวนบางสุขข้าไอ้ชาติอัชชาติเงี้ยอย่างที่ช่วยเชียนทำมันอีกครบไหมดีกันสวยเบลนี่สุ